ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯏꯪ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ NDPS ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯗꯦꯡ ꯊꯥꯕꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯁꯅꯥ KG 1.3 ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ खुरुमजरी चितारंजन मेइतेइना ममी टीवी न्यूज अपडेट पिजरी। इंग लिसिंग अनी तरुकता स्पास्मो प्रोक्सिबोन SP कैप्सूल सहम हुफुगा कोनना ना PS ना फाखिबा नुपा मंगरांग स्पेशल जज NDPS फास्ट ट्रैक कोर्ट FTC मणिपुर अंडर सेक्शन 22 ऑफ NDPS एक्ट की मखादा मरा लेरे हाने लाथोख्री। कोर्ट असिने एक्यूज असिगी सेंटेंस हियरिंग लागिबा मार्च मरिदा पांथोलगनी हारी। कोर्ट असिना मरा लेरे हाने लाथोख्रबा नुपा दुगी ममिंग MD सिकंदर सही निफुमरी अपोपा MD नसीर लिलोंग हैनोंग मखोंदगिनी हारी। केस असिगी प्रोक्यूशन हिस्ट्री मतुंग इना हौखिबा इंग लिसिंग अनी तरुक की जुलाई 13 की अयुपुंग 10 मिनट यांखैरोम ताबु मतमदा मतमदुगी नार्कोटिक अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ना PS की ओसिना लुसिंगबा पुलिस टीम अमना लिलोंग हैनोंग मखोंगलोमदा पेट्रोलिंग सतुना GT तौरिंगेदा नुपा अमा प्लास्टिक खाव पाइदुना लाकपा थेंगनखि अदुगा नुपा अदुना नाप जिप्सी उबदा सेनबा होनखि अदुबो नुपा अदु नाप की टीमना तानदुना मफम अदुदा फाखि अदुगा महाकी ममिंग MD सिकंदरनी हाइबा खंगमखिबा महागना पुरखिबा प्लास्टिक खाव अदु चेक तब मतमदा स्पास्मो प्रोक्सिबोन SP हाइना खंगरिबा नार्कोटिक ड्रग असि कैप्सूल सहुमगा हुमफु मंगोंदगी फारबा तुंगदा ना PS ना महाकी मथक्ता FIR नंबर 8 Clause 7 2006 ना PS under section 21 Clause B NDPS Act register तौखी। ना PS ने accused MD सिकंदर की मथक्ता चार्ज शीट फाइल तौदुना मतम अदुगी स्पेशल जज NDPS मणिपुर की कोर्टा थागलबा मतुंग हारिबा कोर्ट असिना इंग लिसिंग अनी 19 की सेप्टेम्बर 13 accused MD सिकंदर की मथक्ता ND 7 PS Act की अंडर सेक्शन 21 क्लोज बी मखादा चार्ज फ्रेम तौदुना केस असिगी ट्रायल चथदुना लाखिबनी। तुंगदा केस असिगी डिस्पोज तौनबगिदमक स्पेशल जज NDPS फास्ट ट्रैक कोर्ट मणिपुरदा ट्रांसफर तौरखिबनी। केस असिगी ट्रायल चथबा मतमदा स्टेट साइटा स्पेशल PP A नीलकुमार अमदी एक्यूज पर्सन की ओइना एडवोकेट RK गोपाल मखोई रिटर्न एग्रीमेंट सिंह कोर्ट असिदा सबमिट तौनरखि। कोर्ट असिना नाखलनिमकी सबमिशन तारम मतुंगदा रेकॉर्डता लेबा मटेरियल सिंह कुमना येंगलबा मतुंग असुमना ऑब्जर्वेशन पिखि मदुदी प्रोसिक्यूशन एक्यूज असिगी मथक्ता निंगथिना प्रूफ तबगा लोनना एक्यूज असिगी मथक्ते NDPS एक्ट की अंडर सेक्शन 21 क्लोज बी मखादा सिरिबा मराल असि प्रूफ तौरे हाइना लौबगा लोनना एक्यूज MD सिकंदर असि NDPS एक्ट की अंडर सेक्शन 21 क्लोज बी की मखादा मराल लेरे हाइना ngarang ओपन कोर्ट अमदा एक्यूज असिगी ममांगदा लाउथोखि अदुगा कोर्ट असिना एक्यूज असिगी सेंटेंस हियरिंग लाक्लिबा मास मरिदा पांथोलगनी हाइना ऑर्डर ताखि। ngasi ayuk anganbada moredagi imphal thorpa mioi ama kunsuba assam rifles na khuding thabi check post ta check tabagi thabak sathabada tongan ba sanabat tara sarangna KG 1.3 fare hari far mioi adudi samtak lunjaho bai phai apokpa hemkhai bai phai technopal district ki SM langol village tagini hari sanaga konana faraba mioi adu wahang pahang sathari अदुगा मोरे कस्टम डिवीजन दा सिनखरगनी हाइना असम राइफल्स तगी फंगो पावमना हाइरी। स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स की यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर RK रंजन हाई एजुकेशन हाइबसिना इकोनॉमिक सोशल कल्चरल अमसुंग ह्यूमन प्रोग्रेस की हौरफमनी महै मसिंगदा हेना असानबा मियेंग थमदना होनरबदी भारत की नहासिंग क्वालिटी एजुकेशन पीबंगमगनी न्यू दिल्ली की PhD हाउस दा पांगथोखिबा नेशनल एजुकेशन समिट इंग्लिश सिंगनी 13 दा डॉक्टर RK रंजन सरुक यादुना हौगलकलिबा अंगांग क्वालिटी एजुकेशन निंगथिजना फंगलबदी मखोइगी हाइथोइ सिंथोइबा
sing hengalakuna bara simomang thana puduna sapangangani haiki quality education porakpa haibasi maru aina matik saba oja lehenba matam sunaba technology amsung resource sing fanganba amadi anoba makhalgi infrastructure na singba fanganba asini mahangna makha tarduna hai PHDCCI National Education Summit English singani kunumdoi asida education sector gi lusingba singna unaduna quality education purakna bagi matangda tongan wafam kaya khanaduna government school singda quality leiraba saukhatpa purakna ba haiki Lotus Club Yanglam Mayai Lekagi Niputare Suba Foundation gi tharam ngasi club asi ground pangthokre tharam aduda Hyanglam Gram Panchayat ki Pradhan Elangbam Santibla Devi Nasib Ges Lotus Club Hyanglam Mayai Lekagi President Elangbam Ibosjongna President Hyanglam GP gi Ward Member Lemopokpam Priyokumar Hyanglam Police Station gi OC Oinam Joy Mangol Millennium Institute of Science ki Founder Elangbam Jitien Amadi Sedoi Hyanglam gi Hanigi President Elangbam Bormanina Guest of Honor Singoi ki Club Asigi President na Club ki Firal Singkatuna Amadi Club Asigi Lekhidraba Founder Sing Amadi Member Sing Mafamda Haika Leka Tamduna Ngasigi Tharmado Hogdoki Club Asigi Secretary Maisnam Bisitra Luwangna Club Asi Linkat Kibagi Podam Yam Tamki Manipur State Award for Literature English Singani Kungani Thoi Saitya Academy Award English Singani Manga Zananeta Irabot Mana English Singani Kungani Thoi Singba Fanglaba Sangnareba Aiba Maibam Nabakisor Amadi Mr. Manipur Contest English Singani Kunda Humpu KG Humpu category da Ahum Subat Arkiba Bodybuilder Lemopopam Sasindananda Anibusu Harau Mapigani Sibusu Harau Taramnoki Lotus Club Hyanglam Asi Volleyball Bu Pamzaba Kayana Linkalamba Oibna Ahal Sing Adubu Ikai Kumnaba Utpoina KLYGC Kamong Amadi KLYSC Kasi Khul Anigi Marakta Volleyball Exhibition Match Amasu Sanaki Match Aduda KLYGC Kamong na Kunmanga Taranipan Kunmanga Kunithoi Kuntaru Kunmerida Set Ahum Sinoda Thoi Kre Haidi State asida sangsiliba war on drugs ki saruk amoy ngarang Sandel District Police Nipan Suba Manipur Assam Rifles Laikun Forest Department Sandel Amadi Taramanga Suba Assam Rifles Sauna Apun Batim Amana Khongtal Hill Range Tay Acres Marfudra Manga Rom Popi Tharamba Amadi Lausang Kun Amadi Team Asina Acres Nipu Manga Rom Popi Tharamba Amadi Lausang Taret Puna Acres Chamaga Nipurom Popi Tharamba Yantatki Amadi Lausang Kunga Taret Mai Thadokre Hairi Amaromda District Police Kangpokpi MPTC Taruk Suba IRB Forest Department NAP NNCB gi Rocky Tholuna Lusingdra Inspector Lanthang Bai Phai OC Cycle PS ki apun batim amana Tes Brikamjit Singh MPS ki miyeng makhada Cycle PS ki manung sanba Thingsan amadi Laisan gi tainaba jagada aina yadaba mawngda ekar kunlom popit haramragi yanthat khre haidi Government na aikhoi gi generation asibu mutanabo honariba drug asidagi section C amadi mapung fana mutriba phawa lepalaitana sangsin gani hairi All Tribal Students Union Manipur asumna athoba matamda lenga asina delimitation gi thabak paikhat piyo haina demand tawkhri Asum gi serol amana hai asum subcommittee on delimitation ngarang pangthokre amasung matam sangna delimitation tawduna leiriba asigi matangda khanakri All Naga Association Manipur ANSAM Kuki Students Organization case o amasung asum gi mihut sing yawa subcommittee asina issue asigi matangda kumna khanaki lonena Election Commission of India na Manipur state ta delimitation pangthokpa ngamdriba si karigino haiba wafam sing puthoknaki masi Indian Constitution gi article taramari gi makhada fundamental rights khongauna bani haina phongnaki delimitation demands committee for the any state DDDNE amadi North East States Forum on Delimitation NESFOD ki mifam asumna solidarity uli amadi sawali lonena asumna luf ani asida pangba yaba mateng pangani hari
Jeliarong Civil Organization JCO gi Serol Amana Hai Housing State Government gi Makada Thabak Tauriba Dr. Singna Makhoi gi demand singa Mari Lena Sathariba Indefinite Cease Work Strike Asina Maram Oirega Sel Thum Ningthina Paiji the Sing Manung Hanjin Badaleba Kunja Sing the Sound Awa Mayuk Nahali JCO na Thadorpa press release Asina Hai Manung Hanjin Basingi Zaga Sinda Leba Kunja Singi Lamda alternative healthcare facilities sing like Tabana Maram Orega, Haujik Chathariba strike Asina healthcare Himatanga, Yamna Kudong Sadaba Sing Mayong Nahali Aduga, Imphal Valley Amsung Tampaki districts in the private hospitals sing Marang Kaina Leba Maramna, healthcare gi Awa Singasi Karamakai, the Kauton Mangamli, Asigumba Singi Kunsinda strike Asina Maram Orega, healthcare facilities singi Kudong Sadaba Si Yengaga, JSC on a state government. Housing Dr. Singna Taniba demand sing a si Kanabiduna, Yanaba Ama, Atoma Matana Purtuna, Singi Kunja Sing, Wariba Sikohan Buhana Appeal Tori. Aduga organization Sinasu, strike Toriba Dr. Singda, Singi District Singda, Kunja Sing, healthcare facilities paralyzed Okibegi, Wanariba Si Yangaduna, Makoina Miamgi Sebagidamag, Daitalena profession as Silokibania Haiba Kobigan Wahidi, Aduga, Miabagi Punsi Singasi, Quidigi, Mamalyam Ba, Karima Posak Amatana, Mahus Simba Yarodaba, Posakamani Habisu, Kobigan Wahidi. Singi Kunja Singi Yaipanaba Kanaga Zilarong, Bogdi Amasung Zilarong Youth Front Nasu, State Government Dr. Sing Asina Taliba demand Singasi, Kanabiduna Yanaba Ama Purnaba, Haujik Singi Kunja Singa, healthcare facilities sing like Tabana Maram Orega, Tengnariba Awaba Singasi Kohan Biohana, Appeal Torli. Manipur State Legal Service Authority Malsagi, Midyang Makhala District Legal Service Authority DLSA Sandel Nomagi Oval Legal Awareness Program Ama ADR Alternative Dispute Resolution focusing on the issues of matrimonial family disputes in the district Haibat Timda Amasung sanitization on Tililo Legal Services as a part of integrated delivery of legal services IDLS DIHSA schemes Haiba program ama Leipung Tampak Sandal District Pangthokri Zeki Lucy Retainer Lawyer DLSA Sandal Amasung JS Samdil Anan Panel Advocate now program Singasigi resource person on Saryaki JS Samdil Anan Tililo Legal Service Gi Matangda Wang Duna Karam Tongna scheme Singasi participants Sina Fangani Haina explain Toki Amaromda Zeki Lucy Retainer Lawyer DLSA Sandilna ADR Alternative Dispute Resolution Haibasi Karino Haiba Matangda participants Sinda explain Toki Bagalunina ADR Gi Kanaba Singsu Sandong Nataki participants Sing system Assissinabada Kanagani Haina Mahano Funoki Program Tariwon Nalik now Paralegal Volunteer DLS is Sandilna both of thanks Piduna from the relation key. Arubada Poriba Pau Amunghana English Singani Tarukta drugs sing Fakiva case Kamari Lenana, Nupa Amai NDPS Eki Makada Mara Lady Haina or Lautokri. Kuding Tabia Sam Rifles na Mui Amadagi Sanakezi Amadasmik Taruk Fari Hari. Mungtadi pungja si pawagi Mami TV News update matang sila senjari miyeng tabiri punong puang kana kurang jadi.